uhlalisele ukuthi uzo-check ukuthi yini kahle kahle inkinga yakho, uthi mase kuthola ama-test afake kulama file and then uyise wodini. But mina I think ngingahlala 3 weeks ayikho into ayitholakala, noma ngiyiswa ku-x-ray kwakufike ngaveli lutho, noma ngise emafutheni kwaba-preg akunalutho, but into ibihamba ibonakala phakathi kwisisu sami. Kungakho ukuthi uyibona noma ngimbethe ingubo ibonakala, ngagcina ngaba umuntu ofayo khona lapha, ngaphinde ngavuka, kodwa kwakungatholakali mina ukuthi kahle kahle nginani. Izinto eziningi bengibhalela zona esibhakabhakeni. Ngabona umbuso wawurana yini Chinese and Indians, yes, ilabo bantu labo, ngoba khona lapha okay ngawona u2019 kwazokuba nalokho ukuthi izikole zonke kuzongena abantu abangama Chinese bazobe bengena like bangothisha, kodwa bezobe bengafundisi into abazobe beyenza, bazofika einganeni bengathi bayifundisa beyivalela lapha bezikhathe esandleni, kunento engangesim card le encane phakathi, bazobe bezifaka leyo nto beqede bethunga. Angikwazanga ukuthi kusho ukuthini, so ngangilwa ngoba kwakuthiwa kumina khuleka ukuthi lesi simo lesi singenzi. Ngangumuntu ke ngoba vele mina okwami bekuthiwe in a dream angikhuleke, bengikhuleka ke mangikhuleka ke bengilekelelwa abantu engababoni ngaliya kusibhakabhaka. Yes, oka 2009 na 17 bamthathile ngesikhathi beqoqa ingane lo bengimusho ugcina yekile isikole sezana yela last year na this, so uyena bamthathile ife bamthatha na. Yes, uzizwa kanjani? Angiphathekanga kahle mabemthatha. Fixhaven connects you with trusted plumbers, electricians, cleaners, and more right when you need them. Simply download the app, find reliable professionals near you, and get the job done right at the first time. And if you are a skilled professional looking for work, download Fixhaven Pro on the app stores, use the code CHRIS26 for a discount, and start getting jobs today. Go to the description and find their link there or on our first comment. Still got my Pumulo in KZN, so yeah. I go by the name Christmas, you already know I'm doing the best show, even James knows. Otherwise, on sound on camera, this thing is usual. I got my man James, and on my right, I got my man Kanda. I do one story at the time, and one testimony at the time. If you're new to the channel, where have you been? Please subscribe, press the notification bell, as well as join the membership, and also donate our details shown after the disclaimer. Watch the episode until the end and don't skip the ads. Thank you so much to those who are doing that, Pella. We highly appreciate it. James, are we on grace? We on grace. I love it. Yeah. Jesus Christ. Yeah, so yeah, so late manje kade sifikile la James. Lokho sifikile ziyakhala ngasetshe. 6 a.m. Yeah. 6 a.m. to 6 p.m. Yeah. 12 hours. Lokho ikhala. Uganda ulambile ukhathele. Afuna nokwenzana. Tata liqinile ixesha ngeqebele man. Abumele kunje vele masenza umsebenzi kaThixo. Ayizabona. Yes. Ya uma ubona le episode emakhasi thayile ingane isebenzi nje hayi. Oh brother Ntokozo. Awuthaka budisa brother Ntokozo. Greetings. Saints of God. You are at Ikhala Bafundi recording live with Chris Network. Yeah. Featuring Chris, James, and Tanya. Jesus Christ is Lord. Amen. Jesu Christ inkosi my brother. Jesu Christ inkosi. Siyabonga kakhulu. Sekule njengamanje sifuna nathi sibuyele emumva khona eJozi. So yeah, good late. So yeah, but we said that ngeke siyimise le testimony ka my sister ngcono sizwe bese sihamba ke sesihamba wonke ke tata. My sister siyakubingelela unjani? Ngiyaphila, Jesu Kristu inkosi. Sicela ukwazi ukuthi usesoba negama lakhe enokuphuma phi kuza kanjani agcina afike la ekhaya abafundi baka Jesu Kristu. Igama lami ngukhululiwe wakaMpamali, and then mangabe ngisuka ngiza la ekhaya abafundi bengade ngisegoli eThembisa eMayibuye lapha bengihlala khona, but ke ekhaya bengade ngisukele lapha ya eMtuba. Uke wamention indaba zokuthi kwathiwa kumele uyothwaswa izinto bezingahlangane kuma up and down, so kahle sifuna nje usicacisela lapho akucocela kumbukweni nje emakhaya ukuthi kwenzakalani kahle.
Okay. Ngicabanga ukuthi lapho kuukuthi uhambe ufuna ukwazi ngawe kubantu kanti umuntu akamazi umuntu waziwa uNkulunkulu. Nanokuthi ke umuntu mayisuke uNkulunkulu emdalile emhlabeni kunezinto azibekayo kuye. And then lezo zinto lezo isitha simake sure ukuthi ufuna lo muntu afe icebo likaNkulunkulu angalenzanga ngokuthi uhamba ebuza. And nabantu isikhathi esiningi abasuke ebuza kubo basuke bona ngokwabo nanokwazi kwabo nje ukuthi umuntu mayizala emhlabeni utshenwa lento asuke icabanga ukuthi yiyo kanti kusebenza umoya behind usuke ufuna ukuthatha into kaNkulunkulu ekumuntu i-change leyo nto ukuthi noma umuntu esebenza ngezinto noma ngabe uyabona noma kunjani kanti usebenza lonto ngoba uNkulunkulu umphila igunya lakho kodwa ke ukhiqizelaphi noma usebenza usebenzela muphi umbuso thola ukuthi usebenzela umbuso obumnyama okuyiwona ogcina udestroy impilo zabantu hayi ngoba abantu besuke bethandwa laba basuke besiza ukudestroy nabo kusuke kuyindlela abacabanga ukuthi iyona uNkulunkulu asebenza ngayo ngoba siyazi ukuthi uNkulunkulu uyena udale yonke into kodwa ke uSathane uyawenza ama exchanges uthene umela ngabe usebenzela uNkulunkulu ugcina usebenzela yena. Okay, lapha yana ekuthenini ngicine ngize ngiba umuntu engithwasiswayo ngumuntu obebona izinto emhlabeni kakhulu since ngimncane kakhulu ngakasindiswa ngakazi lutho kunezinto ebengizibona emhlabeni zenzeka and then ke gagcina kokunye abantu bekholwe kokunye beze bengikhumbuza ukuthi awu le nto leya wayibona uyabona nje siyenzeka but bese ngikuthatha nje ukuthi futhi nami ngakuthanda ngokuthi zinye izinto bezingigqilaza ngibone zenzeke and then abanye bethu uyahlanya abanye bethu ngibona ngomoya wamadimoni izinto ezinjalo ngasakuthandi until ke khona into engenziwa yona ekhaya kushuthi mangiqeda ecollege ngonyaka 2016 ngumuntu izinto zami behamba zithi masezothi bright bese ziyakhatha kwase kuthiwa ke kunenkinga mhlangizaleka kunezinto ezathatheka zokwenziwa ngendlela erongo so kwase kumele ukuthi ke ngiye ekhaya kubaba ukuthi ayongenzela lezo zinto the time ngenza izinto zesintu lokho ukuthi ubuyisela ingubo yakho ilapha izinto zami ezaqala khona ukuthi ke zibhede ngisanda kufika lapho bavele nasekukhuleni kwami bekuthiwa ngiyiswa kubantu so mangisuka lapho ngenzela lezo zinto ngagula mangigula eguleni kwami ngaba umuntu ogula ngendlela engakazange umunye umuntu azabe khona cause bekuba nento esesifubeni sami engaphakathi eswini ukuthi mangidla uyizwa ukuthi iyadla mangiphuza amanzi nayo iyaphuza amanzi and ngaba umuntu oshayo kusukela esifubeni yekhanda ngicrack ngiphuma igazi and then nasezandleni kusukela la kwihlakala kuyezandleni ngangakwazi ukuphatha into kusukela emadolweni kuyaphansi ngaba umuntu okanjalo ke ekuguleni kwami lokho ngiyiswa kubantu ke bengibuyisa amabengifaka izinto zabo bengivile ngibe umuntu obuyisayo okusho ukuthi kwagcina kwazi ukuthi abanye okay ngaya esibhedlela mangesibhedlela ilapha khona engathi mangifika ngangigcina kulaba khona le ndawo lenothi mufika kuyo uhlalisela ukuthi uzocheck ukuthi yini kahle kahle inkinga yakho uthi mase kuthola ama test afake kulama file and then uyise wodini but mina I think ngahlala 3 weeks ayikho into ayitholakala noma ngiyiswa ku-x-ray kwakufike ngaveli lutho noma ngisemafutheni kwabapreg akunalutho but into ibihamba ibonakala phakathi kwisisu sami kungakho ukuthi uyibona noma ngimbethe ingubo ibonakala ngagcina ngaba umuntu ofayo khona lapha yangaphinde ngavuka kodwa kwakungatholakala mina ukuthi kahle kahle nginani so ngagcina ngaphuziswa amaphilisi ke lapha na wrong ngoba ngathi mangibuza ukuthi ngiphuziswe kanjani kwathiwa ngithi mina nje akuveli ukuthi nginani kwase kubizwa udoctor ngicanti ngangishona kuyiSunday engasebenza udoctor wabiza special for ukuthi makeze kumina mayifika kumina kufuna kathi ifile yami iuqwembe njalo empty and then kwase kumela ngazi benza ama-email nabantu befaka ukuthi nginani kwatholakala ukuthi okay inhliziyo yami sivalwa amanzi mangifikile lapha esibhedlela ngifike nganawo kwaya ukuthi ke agcina yayivala inhliziyo ngokubonakala ukuthi akuphumi lutho ngase ngicela ini ukuphuma babengafuni ukuthi ngiphume but ngagcina ke ngiphuma lapha esibhedlela bangishiftela kwesinye isibhedlela esiprivate sengasikhohla ke leso sibhedlela bangasuka eMtuba lapha kumalume bangiyisa kwaNongoma khona isibhedlela sikaNongoma sekuthiwa iprivate engaya kuso futhi nakhona lapha kwathiwa ke samaphilisi kulesa sibhedlela lesengangiye kuso ngasekhaya kwahlabisa bangihambisa banginikeza amaphilisi but base begcina bona bodwa kuba abantu abangacaci so umalume wathi mangabe yobuza komunye ukuthi engakwazi ukuthi mhlambe aye esibhedlela mhlambe kuboshwe isibhedlela base bethi ke
banolwazi oluningi ngagcina futhi kublameka mina kwase kuyikiwa kanjalo mangiya kuleso sibhedlela ke leso ngafika nakhona ngahlala kwakuthi makumele ngizophuma kuvesane ngishise lokuthi ngo 45 degrees but ukugula kwami akucaci ngikhumbula ukuthi ke bebengitshela ukuthi ngiyavuka ebusuku ngithandazela abantu emawodini abantu labo bese beyaphuma so lokho mina namhlanje angikwazi ngikhumbula ukuthi omunye usister wakhona wazokunikeza iBhayibheli ethi mangiqhubeke ngithandaze khona lapho kwase kwenze ukuthi khona omunye ugogo wayegula kakhulu lapha yana esibhedlela ngagcina mina ngimjwayele ngiyakuye angazi ifamily yakhe yathola information ukuthi lo yagogo angazi abamtreat kahle so isibhedlela sacabanga ukuthi yimi engikhulume lokho ngiyakhumbula ukuthi bangenzela ishake strawberry ngakumele ngiphuze yona ngoba phela ugogo loyo wagcina ekhishiwe ngazi kwakumele ashone ngizazi indaba zakhona straight so kwakumele kushone mina nalapho futhi akwenzakalanga ngahamba ngawuchitha leyo shake leyo emva kwalokho ke ngacela uphume esibhedlela babengavumi ke kulesa sibhedlela ekuphumeni kwami kwatholakala ukuthi izinto ezikumina zu3 akekho umuntu ozongilapha ikakhulukazi into abangifake yona eyamazwe angaphandle kumele ngiyosizakala eGoli ilapho khona engaya khona ke eGoli ngo2018 ngabo June ngahamba ke ngaya eGoli and then mangabe ngifika eGoli bengilisaba ngangivele ngingalithandi ngase ngibuka ke ukuthi ngiyasaba abantu indlela impilo yakhona ayikho right ngabe sengibona ukuthi kungcono ukuthi ngijole ukuze ngithole umuntu ozongifaka ngikhiphe indaweni zakhona until ngisizakale ngoba into ngelinye ilanga sisami kube ngathi ngipreg isikhulu ngelinye ilanga siyancipha ngiyadla kudla lento nje impilo yami ekade injalo ilapho engathi mangifika ke bangizama abantu abaningi bekunenkinga ukuthi mangihamba kubantu most bebefike bethi mina omele ngiyabathandazela yonke into befike bekhomba ukuthi kumele ngabe yimi so omunye bethi mayengisiza mina kufike ebusuku ukuthi lonto leyo angisuse kumina ngayisebenzisi until ke omunye kusisi wangithatha kwathi khona abantu ababethandaza esigangeni sahamba ke saya khona ilapho kwaqale kwathandaza wathandaza emva kwalokho kungithandazeni lapho base beyasithwasisa ke mina ukuthwasa ngangakwazi but bona babeze besho ukuthi wena lokho awukwenza umuntu othandazayo ngoba ngiyakhumbula ukuthi besifike sithandaza makuthandaza mina bethi angivula iBhayibheli ngicule bese kuthi lokho komngoma bekwenza and then nalapho ebusuku ngatshelwa mina ukuthi mangisuke kulabo abantu abekho right so bona babesitshena ukuthi lonke iphupho kumele utshele bona ngathi mangibatshena ke bangafuna ke ukuthi ke benake lonto bathi into engekho leyo futhi mangiyeka lento mina ngizofa urinhlanye ilapho kwagcina ukuthi ke mabe ngisinisa angikwazi basebeshaya ke bangishaya ngeshoba ekhanda and then ishoba la ngena emehlweni kwi-people la ehlweni lokho kumnyama la ngena so ngoba bengasiba abantu abala eSouth African bebenganayo i-citizenship la eSouth Africa basaba ukuthi bazoboshwa banqaba ukuthi ngihambe ngiye esibhedlela kusase eliso lami belikade lisabona ngaleso sikhathi so bangithengela imithi leyo kufaka ehlweni imithi leyana yangangisiza until ngicanda kwaphela iviki ihlo lami lagcina lingasakhona ukuthi ngibona iTV sengihlezi ngiphethwe ikhanda kwaqhubeka ngaya ekliniki bangisa esibhedlela ethembisa abangicheck ihlo and then nakhona bathi ilo sekunobomvu selizofikelela ebuchosheni umuntu bengasalali vele ubengasalali nje ebusuku sokumele ube disprin after 2 hours disprin athathwa ulosisi wayengiyisile wangisa lapha yana eGenerali waqamba manga ukuthi ke ngihlala eJozi ngoba bebengamfuni umuntu oqhamuka ngapha kuze ngizohamba ngiye esibhedlela ngagcina ngiye kusona esikhulu salapha yana eGoli sikhohle ukuthi siphi kodwa khona siseGoli engagcina ngiya kusona ke kuyilapha bafike bangihlinza ihlo bathi ihlo lami selilimele bakhipha leyo nto leyo ke esibhedlela ishoba ngoba ukuthi ke sel affectekile but angicabanga ukuthi lalimala ububela limala belimhlophe ngicabanga ukuthi nje maybe noNkulunkulu wayengishaya ngoba ubekhuluma nami but ngokuthi mina ngiunderstand angazi lutho ngangazi lutho kungekho nongiteacher wena ngingakazange ngizinze enkolweni kaNkulunkulu iyona into eyenza ukuthi uNkulunkulu mhlambe egcine ngishaya ngokuthi ngihamba kubantu kuthiwa mangingabahamba abantu yebo kwaba into kanjalo yes akhona amanye ama-vision osokubona Okay bengikade ngithanda ukuthi abazalwane bekwazi noma umuntu wonke ophilayo emhlabeni ukuthi uNkulunkulu unguNkulunkulu owamdala umuntu wamdala ngomoya wakhe kahle kahle wamdala emaphakadeni njengoba asho umuntu wayevele ekuyena uNkulunkulu kodwa ke ngoba uNkulunkulu wayene plan
wabesefuna ukuthi umuntu amdala emlethe emhlabeni, emlethela ukuthi uzokhonza yena yedwa ahambe ngokomthetho wakhe. Wabesesinikeza ukuthi thina sizobusa emhlabeni. Yes, isitha sahamba ke safika isitha sasikhohlisa thina. And then ke kuke kwathi ngizoshaya nje lokho okuncane ke ukuthi ke ngonyaka ka 2016 bengade ngise college ngezunyaka wesithathu kwi electrical infrastructure and construction. And then ngabona kwakusaphethwe ubaba uZuma ngaleso sikhathi. Ngabona umbono kuthathiwa ubaba uZuma eginqwa ephushwa eyiswa komunye umfula yokuphushelwa phakathi. The time ephushelwa phakathi kwase kuphuma amakhanda awu3 ayekade lawo makhanda kungubaba. Lo baba lo wayegqoke i-coat emnyama, i-shirt elimhlophe, uthayi ubomvu. Baphuma bengabe uhalf bengamakhanda la kwaphuma bona lapho ke. Excuse. Mabephuma ngakusho lokho ke einganeni abo rooms ukuthi hayi ngiphupha into enjenganale base baziningi izinto bengiziphupha before angikwazi ukusho ukuthini. Base ngicabanga ukuthi ngoba baba uZuma mhlawumbe khona into izohamba imehlakalela so. Kwasezokuthi ke ngawo lo 2018 ngiyegoli kwangabo June 2019 kwaba nalokho ngisazi noma 2018 noma 2019 kwazoba nalokho ukuthi kukhishwa ubaba uZuma esikhundleni kuzongena ozophatha asivezelwanga ke mina ngangazi ngabe ngayilandela izinto zezinhlangano ngangazi ukuthi uba uzophatha uzongena esikhundleni seqembu leANC. And then ngaleso sikhathi leso kwathi mangiyovota lapha yana ngathola ukuthi vele mina ngiregistanga uvotela uhulumeni but lokho kumasipala ngahamba ke okay ngisazi noma ngangizovotela uhulumeni not umasipala ngoba ngangaregistanga eGoli. Lapha kuthe masithola amaphepha ngase ngiyalibona lelikhanda uthi hayibo nangu lo baba lo mina engambonayo ngo2016 uye lo baba lo uRamaphosa. Ngase ngitshela abanye ukuthi lo baba lo ngamphuphayo ngavele besaxhumana nabantu uye lo baba lo. Ngase ngiba nalokho ukuthi yo kazi leli phupha lalisho ukuthini. And then ngithema ngihamba ke ngibuza kubantu ke bakhona wangichazela ukuthi no ngoba mina emqondweni nami kwaba ukuthi ngoba ngabona amakhanda amathathu kusho ukuthi kuzophatha yena mayiphuma kungena omunye bayafana mayiphuma futhi kungena omunye. Wangichazelayo kwathi no umuntu oyi1 lo but uzophatha ihlandla ezintathu okusho ukuthi uzongena kwihlandla lokuqala aphuma aphinda abuyele kwelesibili aphuma aphinda angene kwelesithathu. Kodwa into ezokwenzeka uma engena ehlandleni lokuqala nje emhlabeni abantu bazokhala kube umaye bethi naku sifa kodwa emva kwalokho beyijwayele impilo. Mase beyijwayele uphinde kuqhubeke mhla futhi sevotelwa kuzoba futhi nesimo esifanayo sokuthi nakhona bayokukhala kakhulu abantu uthi senziwane emhlabeni bebona ngathi bayafa phinde bengathi bayijwayele impilo bese kuphinda kuba ihlandla lesithathu. Ihlandla lesithathu ilapha khona abantu abayokhala kakhulu bakuyobe kunzima kakhulu ukuthi mase ngoba ngisho ukuthi bengajwayele ukuthi indaba zezinhlangano ngabe sengicheck ukuthi hawo ugovernment vele maye efika uphatha isikhathi singakanani ngisazi noma bathi 4 years or 5 years. So ngathi mangibala mina before vele kuvela indaba zanzani lezi ezenzakayo no COVID ngabona ukuthi ngabo 2029 2028 kuzobe kunenkinga. Kwase kusho ukuthi ke vele upresident wethu wathi mayingena ephatha upresident wasezweni esikhathi engene ephatha ngiyakhumbula ukuthi kwavala izinto ezifana nabo Poloni ini abantu ababedla ngalesa sikhathi ingane zabo zayikhubazekile kwakunento nje kunesixakaxaka. And then next kwazoba iCovid izinto ezikanjalo nje sengisho nje izinto esengeke ngazibona ukuthi zike zenzeka kwihlandla leli lokuqala. And then kwazokuthi ngo2019 ilapho engiphuphe khona ke izinto eziningi bengibhalela zona esibhakabhakeni ngabona umbuso wawurana yini Chinese and Indians. Yes ilabo bantu labo ngoba khona lapha okay ngawona u2019 kwazokuba nalokho ukuthi izikole zonke kuzongena abantu abangama Chinese bazobe bengena like bangothisha kodwa bezobe bengafundisi into abazobe beyenza bazofika einganeni bengathi bayifundisa beyivalela lapha bezikhathe esandleni kunento engangesim card lencane phakathi bazobe bezifaka leyo nto beqede bethunga angikwazanga ukuthi kusho ukuthini. So ngangilwa ngoba kwakuthiwa kumina khuleka ukuthi lesi simo lesi singenzi ngangumuntu ke ngoba vele mina okwambe kuthiwe in a dream angikhuleke bengikhuleka ke mangikhuleka ke bengilekelelwa abantu engababoni ngaliya kwesibhakabhaka. So ngakhuleka kakhulu leso simo kwabe sekuhamba ke sokuba ne message ukuthi abantu bazo injectwa engacabanga ngokwami ukuthi was not a first option
injection. First option ile ukuthi kwasasizovulwa inyama kufakwe lento le kuvalwe. Kwangenzeka ngoba ngabona nesiphetho sakho nthi kwagcina lapha bengithethisa ukuthi ngiyahlupa bakhatha off abantu engangithi mangithandaza bethandaze kanye nami. Kwaba kuvaleka kanjalo ngawo u2020. Ngawo u2020 ngabe sengibona ukuthi okay mase iCovid lapha ngicanti yaba khona 2020 umisizo ingakapheli ngabona futhi lapha ukuthi ke uma kuhamba isikhathi obizinto bengizibona kuivision ngabona indaba zama shop nokudla naso ngisazi ukuthi ayithini zifakiwe lapha esibhakabheni nama messages ukuthi izinto ngangayibhala mina ngithatha ukuthi ngiyahlanya ngedwa mubuza umuntu into akayi understand ngabona ukuthi kubhalwa nama shop indaba zawo zokudla kwase kuzokuba ke ilokho ukuthi ngibona imigwaqo yonke yasemhlabeni copy and paste isemkhathini yonke into nje isemkhathini imigwaqo kodwa futhi khona ika2 ile sijwayele ile semkhathini ngase ngibona iflag elalibhala ukuthi COVID lawa amancane lawo aphathwa ngesandla lalibhala ukuthi COVID ilumbala opowder blue base kubhala ngamagama amhlophe kwangabhala u19 but kwabhala ukuthi only COVID lisuke entshonalanga liya eMpumalanga lelo flag lelo. Okay fine lokho ke okay kwase kuzokuba kuqhubeka ke ngiphupha ngifuna ukuqeda lokho ke COVID ngabe sengibona abantu ngazuthi bayaphinde futhi kwangathi bazama ukulutha kodwa ekulutheni kwabo kwanganama security or ama inegadile but babeba nenkinga mabelutha lapha yana abantu yona into engayibona for i-COVID kwase kusala kanjalo and then before excuse ngeke ngabona lapha khona ngitshena benginale nkinga mina izinto eziningi ziyekisiwe vele before no TV yonke into ngoba bekuthi mangibuka istory ku TV ngiphuphe ngisiqhuba ukuthi sizoba kanjani until ngitshena ukuthi lezi zinto akumele ngizithathe ngisheshe ngiconnect kunemoya esuka isebenza but esingayiboni so ngase ngiphuma kuyona ngake ngabona before upresident amemezela ukuthi wonke umuntu ohluleka ukuba ne DStv angahamba aye eposini ugovernment uzomkhokhela before ngibone lokho ngeke ngabona umbono unobhuti owayihambe angazi noma kukhona yini kwile phezulu emkhathini okungathi ama dishes la ama dish kwakune camera encane yayikade iyofakwa khona lapha ya emkhathini so lo bhuti uthema iqeda ukuyifaka ehla yacishe le yanti yamvala like idishi yathi yamvala yamnqamula so sengimbuka ukuthi mina hawu why uzucishula imali ubuyokwenzani lapha wathi ubekathunyiwe ukuthi awufake icamera lapha ya eyofaka le yanto le icamera le yanto izosebenza umhlaba wonke urish uphuwa izobisebenza ngawe wena abantu bonke emhlabeni so ngase ngithi mina pho ngazi why ufuna ukubulala abantu bakaNkuluNkulu uqhubeka usebenzisana nomnyama wathi yena uzele South Africa ukuzosebenza noma ngabe kuthiwa lo msebenzi akawuthathanga kodwa ukhona obekade ezowenza so uyawenza ngenxa ukuthini ulambile okay fine so kuthema ngabe kuqhubeka ke insuku ngase kuba nalokho ukuthi ugovernment uthula lokho ukuthi umuntu wonke kumele aye eposini ngazitshela ukuthi abantu emhlabeni zobabamba ngendaba mhlambe ye-TV or iphone angazanga vele ngaba confuse oba ke umuntu bengithi mangikhuluma naye understand nje into engikhulumayo ngayeka la kanjalo ke excuse and then kwase kuzokuthi 2022 unyaka ka22 ngoba umuntu bese ehamba mina efuna indawo khonza yabo and then umuntu wafika ngikhulule ekhuluma izinto engeke ngayibona ubrother Enick ngabona okay ikhona lento until ngize ngibone nakubaba uSibiya 2022 ke ngumuntu excuse engathi ngilele embonweni ngibona ngazuthi sisendaweni ezilokishi likhulu lapha elokishini abantu bayaphithiza kuyilanga langeSunday abantu baye emasontweni but amasonto abo bonke akhiyiwa alenga nje uthi nje kukhiwe and then babuzana abanye uthi hawo esontweni lakho kuvaliwe ethi omunye yebo kuvaliwe ethi abantu abafundisi bayephi lokhu kuba nalokho nje isiphithiphithi sokuthi hawo bayephi abafundisi waye ngavulanga amasonto if bahamba waye besikhiyela bese bayahamba kwase kuba nevoice iyakhuluma ukuthi anazi yini ukuthi namhlanje kube nemeeting especial ebize bonke abafundisi hayibo manje ngangiqalaza ukuthi izwa yimi ngedwa le voice noma abantu ngase ngiyaqala mina ngiyabuza ukuthi hayibo bayephi abantu kwathiwa nazini ukuthi baye kuNkulunkulu wabo so ngaba confused ephusheni ukuthi hayibo kanti kuNkulunkulu ubuye ehlala emhlabeni yini so ivoice liyana yathi anazini ukuthi amasonto amaningi
noma baphatha amabandla amaningi abamkhonza uNkulunkulu kepha bakhonza uMamona. UMamona lo uhlala emhlabeni, ikhehle elidala eliphila kakhulukazi ngegazi labantu, lithanda kakhulu igazi labantwana. Qala kwaba abantu kwangazuthi angazi babezwa kodwa iaction yabo ekhombisa ukuthi lento ekhulunywayo bayayizwa but abakhona ukubuza ivoice leya. Hayi kwaqala abantu bathi ayikho lonto bayakhala. Yayisiyasho ivoice ukuthi amabandla amaningi awamkhonzi uNkulunkulu, akhonza uMamona. So abantu okungenzeka abantu ngisazi noma wathi i1% noma wathi 10% ezongena ezulwini. Most yabantu ayizungena ezulwini. Saqala isililo sakho emhlabeni ukuthi akukwazi. Abanye bathi sesikhuleke kangaka, abanye bathi sesikhwela indaba kangaka, abanye bathi sesenza izinto ezingaka sithi sizenza uNkulunkulu, sekuthiwa manje asizungena ezulwini. Bakhala abantu kwase kuvuleleka lelizwi lokuthi nangesikhathi sika Noah abantu abazange bamlalela uNoah, kodwa futhi isibale sagcina singenele ngicanda abantu abawu8 okuyi only family yakhe. Nangaleso sikhathi abantu babe baningi emhlabeni vele. Namanje kusayinto efanayo futhi ukuthi abantu kuzoba kanjalo. Kwabe sekuqhubeka ke ivoice ithi wonke umuntu owenza ama celebration onke akhona emhlabeni akamkhonza uNkulunkulu. So abantu lonto le babengayizwa bethi njengokuthi nje ake ngithi Christmas umuntu wenza lento akayenza ngokuthi emhlabeni vele kwenziwani kube iparty noma ungayanga kuyona into kodwa ama actions akhona ungena kona. Yathi voice iaction ukuthi wena uzothi wena awu celebrate Christmas noma awuyi ku Good Friday, iaction yakho iyona ekufaka ukuthi ucelebrate muphi umbuso. Akuyi ngokuthi wena uthi wenzani, kodwa iaction yakho ibona Good Friday, ibona ama Christmas, ama birthday, yonke lezi zinto makuthiwa kungena uSeptember imihlanga yonke lonto leyo, yonke no Valentine yonke lonto kwathiwa lonto leyo akusiyona ekaNkulunkulu. Abantu kumele benjani beguquke. Emva kwalokho ngibe sengibona sengitshena ukuthi ke kuzobe kune one world, kuzohamba kuzobe kune i1 world. I1 world izobe no president oyedwa, kuzobe kunemali eyodwa, kuzobe ku ibandla elilodwa. Lelo bandla lelo lobe likhonza ngeSunday abantu bazobe bengakhonzi uNkulunkulu bobe bekhonza ilanga bazobe bephoqiwe ngenkani ukuthi bakwenze lokho. Sikwaba nesililo kakhulu ke emhlabeni ngenxa yaleyo nto leyo. Base ngiyakhumbula ukuthi ilogo yakhona ngayibona ukuthi kuzoba ilogo kanjani. Ngathi ngizinto bese ukuthi mangiyiphupha or ngizibona ngihambe ngichecka ku YouTube ukuthi khona into eyake yabanjalo noma yabonakala. Ngafica lapha ukuthi ngayibona sazi flag ilogo yakhona ekade kanjani but ayisekho ngathi mangichecka ayikho ilogo yalapho. Ngase ngitshenwa ukuthi amabandla uNkulunkulu amanye ibandla lokuqala elaqalayo okuyilona langcolisa amabandla amaRoma. Umuntu wayefike abantu basonto eMaroma. The time umuntu ephuma eRoma sekunalo yamoya evula noma iFaith Mission noma iCatholic noma yini, uhambe nespirit salapha ya wayovula ibandla lelo alibiza ngelinye igama but ispirit esirulayo esasemaromeni esingcolile. Akunandaba ukuthi uzothwena usontabe but ispirit esihamba sifike sivule lapha. Ingakho amabandla amaningi engcolile emhlabeni. So ngase ngibalela ngangazi ukuthi kunesonto okuthiwa iIPCC, ngangazi ukuthi kunesonto elinjalo. Mina ngabalela nje amasonto amaningi ukuthi awamkhonzi vele uNkulunkulu out but abantu kumele bona beshintshe bekhonze uNkulunkulu ophilayo. Ngalesa sikhathi lisa yebo 2022. So wagcina ufike kanjani ke la ekhaya? Okay, ekufikeni kwami la ekhaya ngizoshuthi ngo2020. Okay, ngawo 2022 angiphindanga ngaya ku Good Friday, angiphindanga ngenza lezi zinto lezi benzize no celebrate uChristmas ngayeka lapho nengane zami ngayeka nje ukuthi le nto la science. Abanye balapha ya eGoli bekunabaqashe bengiqashena nabanye abafundisi bengize ngithi mina ngoba ngokuqonda kwami ngicela ukubenzela ulothi bengayi kothenga izinto lezi. Okay, enye voice yabuza ukuthi abantu mangabe beya ku Good Friday ubani osuke ekhandele liwayini abasuke beliphuza. Even ngisho isinkwa lesiyana lesabathi basidla ubani osikhandile ngoba ngazi ukuthi sinesiphambana ngazi nani lezi zinto zimele ini. Ubani wazi ukuthi le nto ingcwele njengoba bese bengcwelisa ikakhulu azoba kusuke kwazi ukuthi ka Good Friday ubani wazi ukuthi isuke ikhandwe ngubani le nto leya.
And then ke mina nginalokho ukuthi ngicela ukubakhandela ini ulothi bazodla mhlawumbe bezenzele something beqhubeke bedla isidlo ngokungaqondi kwami nami ngabe sengihlala phansi ke ngizama ukukhuleka kwase kuzothi 2024 ngase ngizubrother Enigma ke ethula ubufakazi yonke into ngathothi yonke into ayishoyo okunye ngase ngutholile kwabanye abantu ukuthi kuyilokho nami bengikubona kodwa abantu abangakuqondi ngoba abantu babuka isiqu somuntu ke uNkulunkulu uyamsebenzisa umuntu noma sithi uNkulunkulu mawakudala uthi uzophatha indaba zakho uzoyiphatha noma ungona uyakusebenzisa ukuze kungene laba ozalwe nabo okume obaconceive okumele ubazale enkosini bezulwini sungafike wena ushe kodwa ke abantu awufi nabantu abakuwena ukukhuluma ivangeli kaNkulunkulu even though ungayenzi intando kaNkulunkulu kuyenzeka into efana naleyo so ngase ngithi mase ngizwile kwase kuzothi ngo2020 ngawo 2024 ngaqala ngacathi ngabo August okay ngoba mina banginikeza namanye amaphilisi ama-ARVs ngangiwaphuza nakhona angilimaza kakhulu ngoba angazi ukuthi impilo yami isitha sasingihlasa indlela esasingihlasela ngayo and then ngashisa yonke leyo nto ngashisa nempahla ngashisa nempahla zami isikhathi esiningi namabhruku yonke into ngashisa ngaba umuntu okhulekayo ngomuntu ke ebesegxile efonini ukuthi ngiconnecta nabantu abaningi engazi ukuthi bakhuleka kuNkulunkulu abafundisi abaningi noba abamotha abaningi bengade sikulapha kuma group ngumuntu osehlezi umuntu okhulekayo njalo so ngikhumbula ukuthi khona isikhathi abamothe ethi uzobhabhathisa abantu ngathi nami ngizobhabhathisa kuyena so ngathola ukuthi ubala abantu abaningi bali date ekude kwazi ukuthi ngoDecember ngazothola ngivulwa ku YouTube lapha ngathola ubaba uSibiya wayekhuluma ke lapha waqala wakhuluma ngeastrology i-astrology enye into ngoba mina sengicheck impilo yami njuthi kanjalo babe ngibona ukuthi ihlukile nje emhlabeni nabantu abaningi futhi ingicasula ngoba ingenza ngayi phambili iloku ngathi ibangcono mase ibangcono iphinde yonke into iyabhidlika so wayesechaza lapha nto uNkulunkuluwana aqale ngavula amehla until ke mbona sisinosipho nabo befike befaka lapha nama video ngayithola kahle le nto leya so nginengane zami ezi2 nengane kaBhuti wami and then base befuna ukusindiswa ngoba basindiswa ke kahle over the phone umuntu besehlala ke nje emkhulekeni sengifuna nje uNkulunkulu kwanami endlini bengumuntu daily ofunda izwi othandaza nezingane enzalo nezinye ingane egcekeni nezesistradini zimayithanda zize sikhuleka nazo and then ngoJanuary ngoba ngangisafuna ukuthi ngifuna ukuphuma nje eGoli ngoba indawo vele ngangayithandi into ayingilethile mina ukusinda kwami nakho lokho okugcine kungenzakalanga kahle kwagcina ngenzakalanga kodwa kukhona okuncane ngasizakala kukho kodwa not completely so ngathi ngisahlezi kanjalo ngithola nobaba uSibiya ngase ngimfonela sengizwe ukuthi okay okungazi ukuthi kuphethe yonke into maybe engayidinga ubaba uSibiya ngiyabezwa abanye baphethe ivangeli likaNkulunkulu bayishumela but umuntu ongathi uphethe konke nokudela konke mase ngivubuka iBhayibheli ubaba uSibiya ngase ngihlezi ke ngilandela bona ngabafonela ngibuza ngalokho base beyasho ukuthi ke hayi ilokhuzana uNkulunkulu uyasebenza if mina ngiyathanda ukuthi ngize ekhaya labafundi ngi-free lokho engithanda ukwenza sengithi mina ngicela ke ukuthi ngize ekhaya labafundi ngizofunda ngoKristu Jesu ngimazi kangcono and then bese ngizithola ngoba kuningi okungishayile empilweni ngalahlekelwa ngokuningi even ngisha ama visions even ngishizimo bezingishaya ngingaqondi mina ukuthi kahle kwenzakalani ngempilo yami ngoba ngicanti ngifana nabanye abantu and then ngibone eGoli ukuthi kahle ngihlukile yes isithi okuningi sikuntshontshile nisasingitshena even in a dream ukuthi ngiyahlupha senze sisho sizothatha inani yabona abafundisi bengiphupha abanye ukuthi ngiyakhuleka nababanye bakhuleka bese bethi kumina kanti ubiza liphi igama mina ke bengitshenta mangikhuleka ngibiza igama lika Jesu Kristu waseNazaretha sonke isikhathi ngitshenta ngiwasezulwini bengihlezi ngitshenwa lokho ngikhuleke lethwaye bengifighter kunanesikhale enganginikezwa sona makuthiwa sekukuningi kakhulu isithu uSathane bengilwa kakhulu naso mina ingakho bengiyaye ngithi yes sangishaya kanje ngoba siyazi ukuthi ngishayela lesa sikhathi bebenginikeza into eshayinayo ngilwa ngayo ngalesa sikhathi lesancane nakhona ongaqondi mhlawumbe kwami ngibona futhi kuma vision ukuthi noma kuthiwa kuthandazelwa abantu abagulayo bebephakama mangithatha abantu abagulayo bebephakama abantu abakhubazekile abantu abahamba wheelchairs bebesukuma kodwa bengithatha is just a dream yabo even ngisho nge2 zika April last year khona isikhathi ngabona umunye ubhuti in a vision esasifunda naye eThishari
lo bhuti asengimkhohlweni igama ngamkhumbula khona lapha ephusheni ngimbona useya umuntu ogulelwa ikhanda so ngiyambona sengibuza ukuthi awaguliswa yini ngibuza kwabanye bayasho ukuthi ifamily yakhe yamshiya nefe elikhulu and then wathatha lo mali leyo wagcina wadla idakamizwa izona ezimenze waba nje so sengimdabukela nje izinto ayizenza and then bese kuba ne voice yokuthi njengoba nina nisindisiwe nisho ukuthi niyongena nodwa na ezulwini ngase mina ngibuza ukuthi hayibo umuntu ohlanyayo ukhona into akayizwayo khona into ayiunderstandayo uma ukhuluma naye yayisithi voice awunikezanga yena amandla ukuthi ukhuleke kuphume lo moya bese kudunyisa uNkulunkulu khanyisa inkazimulo yakhe kuyena so nalokho ngakubuza but mangizibheka mina ash angikho lapha ngishayekile kakhulu ngiyafisa uNkulunkulu ukuthi nje angiphakamise kakhulu yes kuza kwamekhaya abafundi ngeza kanjalo okay ngikukhohlayo January ngoba ngasifunda izwi ngabe sengithola kunengane yami yathi mangibone sisuka la siya kwenye indawo engamakhaya siyohlala kuyona kuthiwa sizoshintsha indawo yaqala yathi 2 December ngo2024 yathi uDecember ukugcina lo sila eGoli yaqala yasho njalo yabisisho njalo ngoJanuary then ngase ngithola incwadi lapha yana kumahubo 40 ngatshena lo ncwadi leyo ngathi mangiyifunda ngase ngizuthuthu uNkulunkulu uzwile noma ngengibeke kahle ngithema ngikhala wezukhala kwami wabe seyisondeza kumina wese ngikhipha obishini lodaka ngase ngibona okay mhlawumbe khona uNkulunkulu into ayenzayo emva kwalokho kwabe sengikhuluma nobaba uSibiya wathi we are free if usithina sifuna ukufunda ngombuso kaNkulunkulu sidele konke lokho ke ngoba ngase ngizwa nje ngicine neGoli ngathi ngizifunela ukuyoyifundela ngoNkulunkulu ngike ngiyithola ukuthi ngubani ngike ngithole nje neorigin yami ngike ngenza umsebenzi mase ngibuka amaphupho izinto engangiphupha bekumele ngenze lezi yazinto but ngokungaqondi nokungazi sitha siyantshontsha sigcine sishift abancathi nabo ubungoma basebengifaka kukhona ngange ngisebenze ngamandla kaSathane bengizosebenza ngamandla uNkulunkulu anginikeze wona kodwa ethi ngizosebenza ukukhanya but uyaswipe yena ukuthi wena iba isangoma siyiso Sathane akakwazi ukudala umuntu isangoma siyisa sikwazi ukusebenza ngamandla esiwanikeze uSathane but sisebenza ngamandla uNkulunkulu umuntu amnikeze wona ukuthi uzosebenza embusweni uSathane ke ngoba ulisela unamaqhinga unamanga umake sure ukuthi enza impilo yakho iblock ugcina uzuhamba uyobuza kubantu wenza izinto uNkulunkulu akangazithandi ugcina usebenza uzoqhubeka usebenza umuthanda uzoqhubeka uthandaza but awusasebenza into eclean phambi kwaNkulunkulu Yesu usebenzele so mosuke eGoli wasuka nabantwana bakho wezana yes okay lo munye bekafunda waye 2020 last year 2025 beyofunda ugrade 11 wahamba babasindisa nge31 zika 2024 ngangifastile nalapho bathi bayathanda ukudela konke babona impilo ngoba lo munye ubengathanda ukugqoka isiketi bethanda abablock lo grade 11 wayeka isikole yes wahamba January wayikhethela yena kodwa ngoba ngathi ba free bazosala noma mncane wabo lapha bathi no wadela ke lo yedwa lo munye kaBhuti wami angihlala naye wayivakashile ngifuna khona abona ukuthi uNkulunkulu wahlela wangasabuya kumama wakhe athi usezomchange afunde lapha ophongolo wangabuya ngasala nalo wami kwaba umuntu othi mayisindisa ube seshumayela isikhathi esiningi leGoli wathi suka lapha athi uyayeka isikole ba izinto eziningi bese sifundile lapha kubaba uSibiya ukuthi imfundo ayiveli kuSathane noma sibuka futhi siyabona oba kwamina noma bekungekho esikoleni but bekumele ngoba befunda ka science kumele mina ngenza ama homework amaningi for yena thothula lebusuku yavuka esikoleni nebonthi kukugqilazeka nje kahlahle kukuyithwesa kanti izwi indaba zokufunda nama homework ayinqwaba nokuhlezi ukuthi bebefunda na even nange weekend kumele baye esikoleni isikhathi sokuphumula asikho kanti uNkulunkulu uthi fundisa umntwana ngendlela okuyiyona nothi mayisemdala ekwazi ukuzimela nalapho khona uthi fundisa umntwana wakho ngisho emini ngisho ebusuku ngisho uphaphama uzuthathe noma ngeke ngibeke kahle le verse ngikhohle ukuthi kuphi uzuzubeke ngicabanga ukuthi ama tablet ale ngodongweni akufundisa umntwana ngokukaNkulunkulu not okwezwe so thina sitwistiwe ngoba sithe mazivela emhlabeni satshena ukuthi kwathi satshela ukuthi yes ukuthi masifunda impilo yakho ilapho akukho kunye okay fine sifundile baningi abantu banamajazi banayo yonke into but still basafunda but uphi lo msebenzi awukho sekukuchitha isikhathi sekunje ukuchitha isikhathi nokubambezela ukuthi abantu bazi ngoNkulunkulu wabo into okufunda nokusebenza nje ukuchithi uSathane yes ngoba mangabe sengifunda manje izwi kahle kahle ngicabanga ukuthi nalombuso esikuona khona lapha khona ku 1 Samuel 8 angisazi ukuthi kubani lapha khona uSamuel invele sazi noma Samuel owathi
ngoba kade kumele erule abantwana baka-Israyeli. So uSawuli wayerule abantwana baka-Israyeli. So bagcina abantu bathi bona abasamfuna uNkulunkulu ophilayo. Angithi vele uNkulunkulu uNkulunkulu kaIsrayeli. Bathi abasafuni, bafuna ukuphathwa yenye inkosi. And then mabesho njalo wakhala ke kuSawuli kuNkulunkulu ukuthi abantu bamlahlile. Wathi uNkulunkulu akangakhala, abantu abalahlanga yena, kepha balahle yena uqobo uNkulunkulu. Uyabavumela ukuthi ababe nayo leyo nkosi, kodwa kumele izinto kumele bezazi ukuthi leyo nkosi iyobaphuca abantwana babo, iyobaphuca amasimo abo, ibaphuce indawo yabo, imfuyo yabo, yonke into yabo, ngisho abantwana baba, amadodakazi namadodana, uyobaphuca leyo nkosi leyo, kube ngababo begqilazeka. My sister ngifuna sivale na umntwana wakho, khona umntwana wakho uthathiwe wahamba ngoba Yes, ilo ngimshoyo bamthathile ngoba yes, ngoba 2009 na 17 bamthathile ngesikhathi beqoqa ingane lo bengimusho ugcina yekile isikole seza naye last year na this, so uyena bamthathile. Ife bamthatha na yes. uzizwa kanjani? Angiphathekanga kahle mabemthatha ngokuthi asazi ukuthi bazomenzani lapha, kodwa futhi ngibuye ngaduduzeka ukuthi uNkulunkulu uthe ngeke aze asishiye ena abantwana bangabakho uNkulunkulu. As long thina masimthatha umntwana simdedicate kuNkulunkulu, uNkulunkulu seyobona ukuthi wenzani. Ongenzeka usemsebenzini, ongenzeka ukuthi ke noma isitha singakwenza sikwenzayo, but one day uNkulunkulu uyozibonakalisa amandla akhe. No, hayi izwakele my sister. Izwakele siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho, cause yeah kuningi kodwa ke siyazi ukuthi isikhathi inkinga into encane, isikhathi esincane. Sekumele sambe. James, hayi ayikhala. Ngiyabonga nami ithuba. Siyabonga kakhulu my sister.